Hello, mic test. Mayap at magrasyang abak po kaya kayungan sa blang kapatad king kasalpantayanan. At yuta na po ngeni king kalima ng Aldo ning kaya katamong misa de Gallo. At makanyan mo naman kapat na ng Domingo ning Adviento. Kaniting banala kapag masusyan, iabiatala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ega-naga ng frontliners. Makanyan mo naman po,
iabetala ka rin kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Lourdes, Edgar, Adrian at Andrew Pineda, Odi at Luz Kiambao, pamilya dari Mr. and Mrs. Abel Manalese, pamilya Beltran, pamilya di Reynato at Lydia Santos, pamilya di Mr. and Mrs. Mario Pasion at pamilya Gonzales at Maglang Bayan. Para king anibersaryo ng kebaitan dari Maribeth Arce Espiritu. Para king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Laila Abiog, Maribel Mandela, Mary Manette Pineda, Marie Cris Paldeng, Catherine Paldeng, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Marty at Badet, Victor Gintu, Trina Yazon, Victor Gintu. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Antonio Simbol, Pio Cesario Pingol, Gloria Arevalo, George Willie Simon, Gina Torno, Jesus Navarro, Anwil Rafael Sampang, Nilo Udan, Demetrio Simon, Elisa Pabrio Samson, Esther Gangquangco, Merla Mangalos, Olga Mangalos, Cherry Cacnyo, Pauline Kerr, Paula at Lenny Hernandez, at ding sablang kapatagtang masakit. Para king kapayapan, daring kaladwa, daring meyango na bie, ding kapatagtamong di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Annalyn Ocampo, Lorenzo Diaz, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Arnold Basco, Reynante Sibug, Rene Brenda at Abelardo Santos, Abelia Torres, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapo karela.
Anting beto nga balayan, amanaya king panyatang ning Ginoo. Mitipon-tipon damungan king lagi ng ipa. Ang boning anak, ang boning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginoo tamang Jesucristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiyagom ning banal na Espiritu, manatili sa ng parati kay kayungan. At kaya kaantim mo rin. Kakalukuran, kambening masulong kasalpantayanan, masaya tayong tanggapan ning maya papalita ning kagatamong kaligtasan, at mapakumbabang manigapuking pakalulo ning Diyos, ban sa upanakatamo king kagatamong kasalpantayanan, at patawara nala ring kagatamong kasalanan. Iyag kastaya po ngening miyag nanagna ning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipaniga po Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutam. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ning lugod at pakalulo, saupan mo keng tuki king halimbawa ng Maria, parating makasadyang tupad king kaburian mo. Kanitang tinggap ne ing maya papalita hinatad na ning anghel, matula ning tinggap ing alanganga mong anak at kitmon king sala ning kekang espiritu, meging templo ne ning kekang amano, amababiyet magari kambemu king kameto nga ning banalay espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Pasabi ko kaya inganti kaniti. Kinwara ka king marangleng pipagpasturan tupa at gewara kang talapamahala ning balen kong Israel. Kaya be mo kuno ka rin kaman minta at ikit mo ing simbut kula ring sablamong kasalang. Ngeni, gawan keng lalong maragul ing lagyo mo kesa karipikabalwan amani mo na king yato. Dinan keng gabon ing balen kong Israel at karing kula papanuknangan at ala ng ligalig karela. Enala mayalipan pa karing marawa ka tao anti mo ing merapat karela king milabas a panahon. Iligtas da ka karing sablang kasalang mo, dinan da kang anak at talapagmana ning trono mo, manatiliya ing kekang familia at ing kekang trono king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ken dalit tapong pakibat, idalit ko kapilanman ing kaya paning Ginoo. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mo nga kukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupa ning banwa. Idalit ko ang nga nang sinabi,
Ating kasunduan nagewa ko king kanakong pinili. Pengako ko kang David ayalipan ko, king ingkayang lahi kakuyang papanatilyan, ari kapilanman at ingkayang kayarian, eya miwakasan. Kanako sabyana, ika ingigpa ko at Diyos ko, ika intalapamingwa ko, parati kang tuparan ing pangako ko kaya, at ing kasunduan mi manatiliya. Pamamasa king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Purian tayo ing Diyos, ating upayang munye, king sikanan a kailangan yu. Bakong makapibiyebye, king kaya kayong kasalpantayanan. Agpang king maya pabalita, ay panaralmi, ing ebanghelyo, tungkol kang Hesu Kristo, at agpang king pangapakilala na, ning katutuan amilihim, king malambat a panahon amilabas. Ngeni, ing katutuan na ito, mibulalag na king masala, king kapamilatan daring kasulatan ding propeta, at king kautusan na ning Diyos aalanganga, mipabalo ka rin sablang bansa, banding sabla, maniwalala at mamintong. Yamu kabud ing tune kabyasnan, ang makibaluking sabla. Paligayan niya kapamilata ng Hesu Kristo, ang gana king kapilan paman. Amen. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapong ni ban parangalan ng maya pabalita. Itangan po, alipa na ako ning Ginoo, marapat sa kanako, ang timoy sinabi mo. Ingino manatili yagay kayo, At kaya kaanti mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod ne ning Diyos sing Anghel Gabriel karin Nazaret, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita para king metong nga babaeng makapangakong kasal, king metong nga lalaking milag Juan Jose, ay iba't king lahi ng aring David. Maria ing lagyo na ning babae, di natangyakeya ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing ginuwat syukeka at pepanwana na kangemo nano. Tutuyang melingas nga salubi Maria uli na niti nga manong sinabi ning anghel,
At isip-isipa na nung nano'ng kabalduga na nite. Nga na kaya ning anghel. Maria e kami tatakutan, uling meging malam ya lubke ka ing Diyos. Milamnan ka at ibayit meng metong ngaya nakalalaki at pamalagyan meng Jesus. Maging marangalya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa na yung ari ning Ginong Diyos ang timoy David pipumpunana. Yang magari king daring lahi ng Jacob king sablang panahon, ing kayaryana, eya mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria, king anghel, makananong mapalyari iti ka bang ako dalaga ko. Pekibat na ning anghel, datang yake kayong banalay espiritu at ingupaya ning Diyos lilunga na ka. Uli na niti mayaw siyang anak ning Diyos, ing banalami bayit keka. Lawan me, Elizabeth ka maganak mo. Sasabyan daring tao kingene mga anak dapot ngene, kanam na agyamang matuane. Uli nga lang bagya, aena apapalyarian ning Diyos. Aliba na ako ning Ginoo, nga ng Maria, marapat sa kanako ang timo ing sinabi mo, at likwane ning anghel. Ing mayap ng balita ning kagatang kaligtasan. Kapriyan keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Maya pa yan. Wow. Eko mo po balo nung ining ayalben ko king YouTube, dingaliwa kay kayo ikit dane at panalben dane. Atin ko po nga panalben king YouTube tungkol king metong nga lalaking pasalamat king DSWD. Tungkol po king ayudang babyera. Nagpapasalamat ang lalaking ito sa DSWD dahil sa ibinibigay nilang ayudang 8,000. 8,000. Instead of 8,000, 8,000, it became 8,000. I-check ye po king YouTube itingamanwan ko. Type 8,000 akit ye itingamanwan ko. Sabi na po niting lalaki king DSWD king binyedang ayudang 8,000. Magandang araw po. Nagpapasalamat lang tayo sa DSWD sa ibinigay nilang ayudang 8,000. Sa wakas po ay makakabili na ako ng 8 kilong bigas, ng 8 kilong manok at 8 kilong baboy. Nga na po, niting lalaki. Kutnandan ako mo. Ikayo, kumusta la ring ayuda yo? Tinanggap kayo mo naman po bang 8,000? Ayuda, it became an issue. It became a problem for all of us these past months. Even until now. Ale? Dingaliwapin po sa sabienda. Ngara, kanyaman pala ing feeling na ning maka-lockdown. Ang gyange ka magobra, atin kang tatanggapan. Ayuda. Ngara. Manyaman paling maka-lockdown. Ang gyangala kang ngobra, kamagobra, ating darata nga grasya. Ating darata nga ayuda. Ngara po. Totoo po ba ita? Siguro pero depende king lugar. Ne po? Siguro pero depende king lugar. Kasi po king kamatutuanan, atin pong probinsya, ating lugal, ating balen, king pamamye ayuda sa ganala elamagkulang. Elamagkulang, ding karelang manungkulan. Naputang ating daratang ayuda, siguradong tanggap at tanggap lang grasya. Deting daw. Atin kupin pong balo king pamananggap ng ayuda, may kapanalakad na lang sari-sari store da. At tatandanan ko po, bula na ning Mayo, nung ko magkamali, GCQ, or MGCQ ta na kanita. Atin pong may ngumbira ka na ako, king dati kong parokya ka rin, king Pau, king meto nga sakop ng baryo ning Pau, that was May 7, piyesta na po ning Pulo de la Paz, San Simon. Kinumbira na ako po niting kanakong EMDC, king dati kong parokya ban makipamiesta karela, nga na po king chat na kanako, nga na among ating okasyon,
pero ala naman pong selebrasyon nga na. Among atin pong okasyon, pero ala pong selebrasyon. Actually po among, bawal talagang magtao, pero ika mong bisitang panenayan ko, nga na po. Ika mong panenayan ko, ika mong bisita ko, nga na. So, inggewa ko, minta ko. Minta ko king pulo, king dalapas. Bali po, kay ba't kong mengan, lunchtime, after lunch, may pagkwentuhan kami, niting misis, sampoy ning EMDC, ning asawa. Pigmayabang na kanako, pigmaragol na, niting misis na niting EMDC, na among tatanggap ke pong dakalayu, ayuda ke ni ke kami, king baryo mi nga na. Bakit? Pigmayabang na kanako, ing refrigerator da, biklat ne, kabuklat na ning ref da, sa pakya pong manok, king kilob, katmuyang manok. Ngeni po pala, Aldo, ating mamye, may ayaliwang tao, karela, buong manok. Daig ne pa po ning fresh options. King karakal da reting manok king ref da, at penabilinan da ako pa po reting miyasawa, ngara, among, potang makoka, papagbakalan da kang manok. Ngara po, baliyo po, kung sa iba, ang daming ayuda nilang tinatanggap. Ne po, nung karing aliwa, dakalla ayudang tatanggapan. Pero atin mo naman po, ewari, ating probinsya, ating lugal, ating balen, king ayuda, nga, ala, ang yang sardinas mo man sana, ala. Balo ko kay king parokyata mo, misan, ekbalong nanong bulan nito, tatanggap la yatang manok mo naman kay king St. Jude, kaya taking covered court. Ne po. Sa iba, ang ayuda ay isang malaking grasya. Pero sa iba naman, ang ayuda ay isang malaking perwisyo sa buhay nila. Ale, ing ayuda karingaliwa, metong yang grasya. Pero etamo rin po alako karingaliwa na yung ayuda para karela, perwisyo ya, king biera. King mi pa sa ebanghelyo kaniting kalimana na pong aldo ning kay katamong misa de Gallo at kapat na ng Domingo ning Adviento. I Maria, pisyalane, detangane, ning metong ataga DSWD. Ban kanita, ibyening ayuda na kaya. And what is the name of this social worker? Gabriel. Ing Lagyuna, niting taga DSWD. Nanong sinabi na ning Anghel Gabriel kaya, Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Papo Maria, mit mo kaking grasyang ginuat tsukeka, at pepanwana na kangemo nano, ning angana ning Anghel Gabriel kang Maria. Apansinan niyo po king pamamasa tamo, ulingay na asahan Maria, iting maya pabalita, ulingay na piyadyan, iting maya pabalita, nanong penamdamana, nga na po ning ebanghelyo yung may gamit ay yamano, may lingas yalub, i Maria. May kadmi takutan niya, nagulumihanan siya. May lingas yalub. Uli ngayon na, piyadyan, iting maya pabalita, iting ayudang babye, da kaya. Inyapin po nga ng mga mano, ning Anghel Gabriel, king Juan ay indong virhen, kami tatakutan Maria, uling meging yang malamlub kay kayong Diyos. Behold Mary, do not be afraid, for you have found favor with God. Nga na, milamnan ka, at ibayit meng meto ngaya nakalalaki at pamalagyuan meng Jesus nga na kaya. Anti na mawaring sasabyan, niting Anghel Gabriel, king no na indong Virhen Maria, king kaurasan na ita, nga na mawari niting Anghel kang Maria, nga na mawari, niting taga DSWD, king no na indong Virhen, nga na, Maria, kapalad mo naman, Maria, kaswerte mo naman, ikaw na, may nanalo na, uwian na, nga na mawari. Oy ni ngayuda mo, nga na mawari niting Anghel kaya, oy ni ngayuda mo, panabilin mo, Jesus, ingibiye mong lagyo, king maging anak mo, nga na po. Ako panwalan ko, king isip ko, mekad, ing meging reaksyon na ning wanayindong Virhen Maria, inyang mumuna, yapinitang, abalaya kaya, perwisyo ya, iting ayudang babyena ning Anghel kaya, ne po. Bakit?
uling isipanapin na bala mo maragulyang obligasyon o papil iting tangkanan ng Diyos kaya. Natakot siya, nabahala siya, nagulumihanan siya. Inyapin po kitnani ng anghel. How can this be? This, since I have no relations with a man, nga na. Makanano pong mapalyari iti ka ba nga, kula na ako man pong relasyon. King metong, alalaki. Ala akong relasyon, king metong alalaki, lak pang ugnayan, nga na. Sigurado ka ba, king ayudang babye mo ka na ako? Nga na mawaring Maria kaya. Sigurado ka ba, ining ayudang babye mo para ka na kuya? Nga na. Inyapin po king katataw yan, nga na ning Anghel Gabriel kaya. Maria, magobra ko king DSWD. Ako, ing manatad ka ring ayuda da ring tao. Sigurado ko, dinala na porsyento, ining ayudang babye ko, kaya kaya mo. Nga na. Nanaya po yung sikat na yamanong, pekibat ng Maria, king katataw liyan ng Ebanghelyo, I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Anak na ako ning Ginoo, nga na. Alipa na ako ning Ginoo. Malyari sa kabud ka na ako, anti mo, ing sinabi mo. King malagwang pa mga mano, tinggap ne ning nuwa na indong Virhen Maria, ing ayuda na ning Diyos kaya. Tinggap ne, iting ayudang mipapagkalub, miyayabye kaya. Makasiguro ko po, marahil halos sa atin, tumanggap tayo ng mga ayuda natin. Marahil halos sa atin, hindi ko sinasabing lahat sa atin, halos dakal kay katamo, tinanggap tamong ayuda tamo. Ayuda sa gobyerno, ayuda sa simbahan, ayuda sa mga pinagtatrabahuhan, ayuda sa mga kamag-anak o kaibigan. E po bali, nung malatiya o maragulyay ng ayudang tinggap mo. E bali, nung ing ayudang tinggap mo, pera yaman yan, abiyas yaman yan, o sardinas yaman yan, ing importante kaniti, ing maulaga kaniti, kalupan na indong Virhen Maria, iti sanang ayudang tinggap mo, sana lawan meng maragul akalam o grasya king biyemo. Bali po, nung nanoy nga usda, nung nanoy ing English na ning amanong ayuda. The English word for ayuda is stimulus. King America, King US, ingaus da karing ayuda stimulus. Stimulus which means something that evokes action. Saup, ban mamyesaup. Saup, ban mamyesaup. Stimulus needs reaction. Kung tumanggap ka ng ayuda, nung tinanggap kang ayuda, nung tinanggap kang grasya, iti sana king mayap gamitan me. Iti sana king mayap gamitan me. Remember, stimulus entails response. Ingno na indong Virhen Maria, tinanggap ya pong ayudang iba't banwa. Inyakalupa na po sana ning no na indong Virhen, ngayon Pasko, itamo mo naman po sana kalupa na, magsilbi tamo mo naman sanang ayuda o kalam o grasya karingaliwa. Talakad ka nga po. Sasalpandaya ko, Pang may payang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesukristo ng anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upayan ng Babaryan Espiritu, bibait kang Santa Mariang Birhen, dinasal alam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo sinobliyang mebe. Pepa ita siya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, ikpang may payang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasobrang meding mete, at timbye alananga. Amen. manalangin tamo, King Diyos, ipadang at subanwa, amitubod kang Yesukristo ng anak na, ban maging galamena, ning makataong familia kapamilataning pamananguna, ning nuan na indong Virhen. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong maniga po, Ginu isa jame ing balayan mo, king kekang panyatang, ulitan niya po.
Ginoo sadyami. Ginoo, mamaleka king kekeng iglesia, ban maging makabuklat ya keka karing kalulu at ding magdulap keka. Akit dakeya inkeyang kapatawaran, biye katutuan ang pontula, ipanalangin ni keka o Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, kingkekang banyatang. Ginoo, mamaleka karing pari at reliyoso, ban mi biyebiyela agpangking amanong misan pisyag dakeka, at sumuyo lang mitmong kapakumbaban, king balayan na pikatiwala mo karela, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, kingkekang banyatang. Ginoo, mamaleka king kaming yato, banding miyayaliwang lahi at kultura, miyabe-abe lang magdulap kapayapan at pasulong king katuliran at lugod. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, kingkekang banyatang. Ginoo, mamaleka karing pamilyami, pisan metungan mula king katapatan at kamulog. Antabayanan mo ring pengaring paragul karing anak da, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, kingkekang banyatang. Ginoo, mamaleka karing komunidad mi, anong numiya matulang tatanggapan ing balang mangailangan, mitnong tulang kasuyuan ing metong at metong, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, kingkekang banyatang. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan. Para king kaligtasan na po ning balang metong kay katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldananda, ring kapatad tamong miapekton kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan na ring kaladwada, ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong ganaganang frontliners. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin dating makatuki, para po king kapasalamatan dari Lourdes, Edgar, Adrian at Andrew Pineda, D.O.D. at Luz Kembao, familia dari Mr. at Mrs. Abel Manaleze, familia Beltran, ding familia dari Reynato at Lydia Santos, familia dari Mr. at Mrs. Mario Pasyon, at familia Gonzales at Madlang Bayan. At para king anibersaryo ning kebaitan ng Maribet Arce Espiritu, at para king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Leila Abiog, Maribel Mandela, Mary Manette Pineda, Marie Cris Paldeng, Catherine Paldeng, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Di Marty at Badet, Victor Gintu, Trina Yazon, at para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Antonio Simbul, Pio Cesario Pingul, Gloria Arevalo, George Willie Simon, Gina Torno, Jesus Navarro, Nilo Udan, Anwil Rafael Sampang, Demetrio Simon, Eliza Fabro Samson, Esther Gangguangco, Merla Mangalus, Olga Mangalus, Cherry Cacnio, Pauline Kerr, Paula at Lenny Hernandez, at ding sablang kapatadang masakit. At para king kapayapan daring kaladwa daring pakamalan tamong meyango na biye, lalong-lalo na di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Annalino Campo, Lorenzo Diaz, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Arnold Pasco, Reynante Sibug, Rene Brenda at Abelardo Santos, Abelia Torres, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, meka at dalawan, meke kang balayan. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ipami, anting katuparan king malugod mong tangka, gewa mo kaming galamening kay kang familia. Anong nu, Jesus, kapatan miya, at Maria yung indume. Gawan mo king maganaka at mapamintong galamena, na anti mo ingalimbawa dari Jesus at Maria. Idingan po aduan mi, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katabong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, sipang mayupayang totoo. Tanggapan esaning ginuwiting daon, karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalang, manalig king kay kang lugod, daralan mila reting ayin bansamba king altar mo. Kapamalatan ng misteryo niting Eucharistia, linisan mo kaya sana king grasya mo, at gawan ka dapat magsilbi kay ka, king pamibiyebye makayakma king kaburian mo. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing ginuman at iliyak kayo, At kaya kaante mo rin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat na ano king ginu. pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalangan kat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginume. Pisyag daring sablang propeta ing kayang panyatang, dailanay ning indong birhen king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Si Janang Juan na talapaminyag ing kayang panyatang, at pe pakilala ne karing tao inyang di natang ne. Uli ni nga munanong lugod na kay katamo, kitmuana katamong tula, nganing pagsadyan tayang pagmasusyan, ing miseryo ning kayang bangabayit, kanita, putang datang ne das na nakatamong masighasig makabante, at manalangin kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingkay kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye, kapurian keka at ngamingang kakanta. Tunay kapin banal o ibay kay panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan, at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang lupking bamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape at pepasalamat ya keka. Pira sune at binyene ka rin kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Bading Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyan na yung kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti yung kalis ng ganakong daya.
ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay gayo at para karing sablang daw. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyangin igaganakan miyo ipaing kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talagadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong, ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Sant Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugud. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino inke kaming Obispo, i Pasiano inke kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko nagetiking yato. Antining king binyag, meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sa naking kayang pangasubling mebye. Kanakan mula naman ding kabadad ming bebay nawan at manenayang subling niya, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo. Kayabe ring apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baneng panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ipang mayupayang tutu kagum ning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman inalanangga Nginipun, timong anak ng inampun, ng kaya katamong malugod agino, maus tamong inikaya karing amanong tiro na kaya katamo.
Ikapos mo kami o Ginoo king sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasupaning kay kang pakalulo, parati kayong mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapang abos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang bilugan, agpangking kaburihan mo. Ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kay kaanti mo rin. Ipakita po ngayon ng misasan metong tamo, king kapayapan. Niyo yung ginutamong Yesu Kristo, yung kay katamong Emmanuel, yung kordero ng Diyos, sa milalakok yung kasalanan ng yato, mapalad laring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kay ka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin damo. O ipaming malugod, ding pisulusulo mo king banal mong dulang, pagkaluban mo sanang tunay kapayapan bilang pakinabang king gimpanandang kapag masusyan. Itingan po adon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lukdok tapo po, kareng kapabaluan. For our simbang gabi at 7:30 tonight and at 5 o'clock tomorrow morning, our sponsors and offerers are the Biblia Rasal Group, Cluster Phase 4, the Youth and Pregnant Women. Providing the liturgical music tonight is the SJMM Choir and the Kapampangan Choir tomorrow morning. We offer biscuits and candies for our lamak. May we also invite you, our parish community, to join us in these offerings. You may drop your offerings at the parish office should you opt to do so. All the lamak collected during the Misas de Gallos shall be distributed to our less fortunate brothers and sisters. Also, be reminded that our Christmas Eve Mass is at 10 in the evening, and on Christmas Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Our New Year's Eve Mass is at 8 in the evening, and on the New Year's Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Salamat po. Siklod tapo ngeni para king orasyon tarapa. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, lalapit kami kay kaganiting masipit ang pamangailangan mi. Adon mi kay kayong kambilan at ingatan mo kami, laban kay COVID-19, ape pasakit na't may kamatena, karing dakal ataw. Ipanalangin mi ngantabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi laretang miyawan na kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may hangunabye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king kakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang at king pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo sana ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis me kay kaking kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Talakad tapo. Pagka nakamupuking balang metong kay kayo, naalata pong misa, potang alas 7:30 na ningabak, at potang alas 5 ning panapon. Nimpong Santa Misa tamo pota, itapamong alas 7:30 na ning bengi. Pero, atin tapong misa ngening alas 9:30 na ning abak, itang English Mas tamo. Dakal pong salamat.
Inginu manatili yake kayo, at kaya kaante mo rin. idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Paniwalan nyo king misa ning anak ng Diyos, di natang yake katamo, panayan yung datang yang pasibayo. Manano na sanang ing kayang panyatang, iyatad na kay kayo ing sala ning kabanalan, at itimawa na kayo king kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawan ako sanang matibe, king kay kayong kasalpantayanan, matula king kapanayan, at alang kupas king lugod, sukad ning biyayo. Amen. Masaya tamo ulingin kay katamong talapan at bus di natangyang mi biye pusal tamo anting metong adaw. Potang datang yang pasibayo king ligaya, king kayang ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos, mayupayang tuto, king lagyon ning iba, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mayarine, umen ako nga ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.